apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, ungan bakit? Inawis mo ka din dagiti kukumarem into no may alawas. Awisam ida nga umay maki-birthday. Nagawis akon lakay, ngamjak pa'y naawis ida amin. Awisam amin ako kumarem, tawisak mo't dagiti gagayem ko. Wan lakay. Naragragsak no adu tayo. Iso nga, awisam amin nakaaruba. Ragsakan tayo ti umuna a birthday ti anak ta. Pangaasim friend, umay ka nga umay no birthday di anak may. Ay na, when friend. Don't worry kung nakaman. Isiguradom ang mga no adaman ng lakad mo. Awan! Anya kalaki din? Danag mon? Agyaman ak no kasta. Saan akumpleto ti birthday di anak ko no awang ka? Ha? Si katiragsak tunggal ada Paskal. Ay, wow! Nakakataba naman ang puso. Katuan mat. No ada Paskal kat awan ka. Ay na, nagburing. Iso apangasim. Umay ka nga umay. Gumura ak lakit dikin ka. No saan ka ama ka umay? Apay ngay, inawis na ka ni Kumari Rita. Ngam siyak saan? Amangan! Nung saan pa yan napan ijibalayo? Wano na ira na nga awan ka idinapan? Nga ta? Nasaya at nukas na. Ngam no inranta na adinak awisan, ay gumura ka talaga. Ay! Si kakit di mat. Aday taka ba nan? Payman, agin lalabasak ijibalayda. No makita na, kat dinak pa'y awisan, ay amukon. Anya? Gumura ka talaga no kasta. Inawis na ka, ngam siya, saan? Ha? Day takit din. Apay ngay, inayadak lang arudan ti magmag na dito sangwanan ti balayda. Didak pala makita mo. Ay, Kumare! Nasaya ata nakita ka. Oh, Mare, apay? Napanak ngamin idinaminsan nga aldaw iti balayo. Ngam na iranamot nga awan ka. Ah, kasta ka di, Mare. Anya ko mati umay mo ibaga. Awisan ka kung mga umay inton Biyernes, birthday ti anak May. Ah, kasta ka de. Ay katuan amare, sure, umayak nga umay. Palanit ko naman. Agyaman ak mare. Umay kanto nga rod tapno ada kadwak nga agluto kan mangisagana kadagiti masapsapol. Un mare, kat agyaman akmat iti panangawis mo kanya. Nay, umay kayo nga umaya, tata. Ay, katuan na. Ay, awan mo't papanan may tinay tangal daw. Isu nga umay kamay. Agyaman ak unay, tata. Ay, awan na niya man nalitaw. Agyaman akmat iti panangawis mo kada kamay. Awan na nyaman na, tata. Kain awisan nyo adag iti apu ko yaw. Iti kasta, naragragsak, taad adu tayaw. Diyos mio, Marimar! Oh, apay-apay nadakkel mo day tamatam ako mintaan niya. Sika talaga. Numay papanlang iti kasto apaspasken. Sika ti numero 1 akadakkelan ti Eco Bag na. Anya? Nangantay lang aruden. Angam, oy, nangyawid ka pa'y laeng. Ay, naimbag kumamot, ano basit laeng. Angam, ay, ano ba yan? Aglup-lupyas ti Eco Bag mo iti makahan ang binalkot mo. Nagadumot nga imbagam si kabakla. No kayat mo, ingkamot mangibalkot. Apay ngamin ati binalkot ko amakan ti pagdudukotam. Ha? No awan tinasayaat nga ibagam. Aguli magkamanlatan.
Amin matlaangan pakibiyangam. Hay, marurudak. Anya? Ay, una yun nin siyang idipaskan ijay ayan darita. Tila nagbayan ang nagibalkot iti ado amakan. Ayun nga ron. Di na mo ti agbain. Adaya nga min bain day jay katawan. Ay, sakit ti mababain Tani, ada bisita da? Wan nga raw. Kit-kitaan da niin siya nga agibalbalkot iti makan. Nga uray ado pa'y ti saan an alpas anangan. Mangibabay na talaga day ta babae. Iso day jay ti tao, asan anasken nga awisen no adapasken. Mangibabain. Awang mo ti maibagbagak kini mariin siyang kumare. Ha? Ayos lang nga uray mangyawid iti makan no kasdi nga adapasken. Isu na laeng, tatijak magustuhan, uray makitkita na nga adupay ti saan anangan. Hala, addan ta nagdadakkel nga ikubag na. Ay, day tang ron. Iso ako na amang ibabain. Ken may sa ajak kayat, amom kading aging gaita. May salawasan tinapalabas manipod iti nagpapasken kami. Ngem di na pa insubsubli dagiti Tupperware ang nagkargaan na iti makmakan. Anya? Uwan maray, at dapat tipinggan mi nga inyawid na. Nakuna na nga isubli na, ngem awan mo. Ay, una yan nga ugali day ta. Nakipangan lang arudan, nangyawid pa'y, di na pa'y among agisubli ti pinggan, wano anya pa'y di tangay nyawid na. Uwan nga rud sapay nginginaan dagi at Tupperware ko. Nangro na jay pinggan ko. Awan manentay may sa dusina aginatang kun. Nakisayan manan ta di namat amuti agisubli. Ay na, saan lang ada kayo tinagaramitan na day nga insyang itikastari ta. Uray di balay, mano apinggan kas kada Tupperware tinyawawid na. Ngem pulos nga wan insubli na. Anya? Nagalas tiyaramid na. Uray ni bakit kaw. Nakunanay di akas taon ay tibain na kadagiti bisita. Gaputado pa'y tisana nangan. Ngimanda ditan nga gibalbalkot iti yawid na. Ugali nan samot di kas jay tata. Siguro Ngimday di iti rumbang apalpaliwan na. Takababain. Uwan nga rud tata. Iso nga no adapaskin ije balay. Ha? Saan mi nga awisain? Saan akin na imot? Nang mangibabain may. Di na pa mo tiyagi subli iti usarayaw awid na. Isu nga inton kasangay ko. Jakon awisan. Pasensyalatan Jak magustuhan talaga ti ugali na. Mura siyak. Umadanin ti kasangay di apo ko may nga anak ni Lusing. Di minto awisan. Isumot lagayam, ngay di nagpapaskandala kay Tinaw. Saan da nga inawis nin siyang? Wan na. Takas jay matlang ti naramid na ijay. Di la agbain mo. Awan na talaga ti babain day chay. Na ito lang na, antikas jay nga aramid na. Iso adya kun kayat nga awisan manan, inton kasangay ko. Ang mga numangyawid manan itipinggan, kas kadaan niya dita. Sapay di na amo ti mangisubli. Ay, katwan Uray saan mo nga awisan. Iti kasta makadlaw. Mapanunot na asaan anasaya at kararamidan na. Wan na. Saanan talaga? Wan gayam anya. Kasangay gayam ni Kumari Rita inton bigat. Wen! Imaga na kanyang idi na minsan pa'y Ay nawaw, pasken manen. Ay. Apay nga ta. Oh, anyo nga apay nga ta? Manon adara sa alimabasak ije balayda. Imposible no saan dak nakita. Ha? Apay nga ta adi inawis ni Kumare. Ay, madin sakit dia. Gumura ak no bilang lang. Anya? Awan mati amok anak kabasulakan kwa na tapno dinak awisan. Apay nga ta. Ay, tapno masungbatan day ta sa ludsud mo. Apay no sikan amis mo ti dumanon iti balayda. Isu ti sa ludsudem. Saan mat siguro? Urayak latan. Sigurado nga umay day jay numalam.
Imposible asanak nga awisan day dyan. Apay nga ayin siyang. Saan kamot nga imay idikal man ijay ayan darita? Ay, nana, saan? Jak na pan, gaputa dinak mat inawis. Nagsakit nga ron tinakam ko. Naimbag kada kayo ata napan kayo amin. Siyak sa laang tinagmalmalam ang nagkulkulong idikalman. Amangan ket di mat no adati saan ang nagustuhan kan kanirita. Iso adi na kainawais. Anya kumangay nana? Katawan mo't ti amok ang nakabasulak kan kwa na? Panagkunam laang asiguro. Nana, iso ada magam ni Rita. Amangan no adadi na nagustuhan kan ka. Anya? Nasayata, nasabat ka, bakla. Ay, apay, tata. Umay ka ito, di pala inton bigat. Ha? Ay, kanuha na. Ay, atipas kanyo, ha? Kasanga di apok nga anak ni Lusing. Umay ka nga umay. Awisem to dagiti kakabsa mo. Tamangal daw tayo ijayan. Ay, sige. Agyaman nak, iti panangawis yung kada kami, tata. Ni, apay nga ingat Da kayo matlatan ti awisan dagiti agpapaskan. Ay! Apay nga ingat Kwa? Idi kasangay ni Kumari Rita, syaklaang ti di na inawis kada tayo. Sa ita, di nakmat inawis dagiti alakay. Kwa? Diyak amuakan ka? No, apa edi da kawawisin? Apay nga tayo. Anya nga ta tinakabasulak kadakwada. Nagmadima ngamin, no basta latan mapanak aditak inawis. Naimbag man taam mo? Ha? Ay napanagkunak, ada siguro na aramid mo, adida nagustuhan, iso adida kawawisan. Ha? Apay anak ko nam data, di ka man agsasao iti kasta si kabakla. Amom aya. Amok Ako pa? Ay, sumardeng ka man. Nagsakit lang arudan tinakam ko, gapo iti saan da panangawis kanyak. Sa ita, kastakit din ti bagbagam. Ay, dita ka man langan. Anya, kastamot lang timbagan ni baklakan ka. Wala na, kunamlano ammo na ti mapaspasamak, takas di timbaga na kanyak. Awan to pa'y ti bagbaga ni Kumari Rita kanyak. Ngam isukit din ti mangibagbaga, nga adda kano di da nagustuhan nga inaramid ko. Amangan mat no pudno, tinakunanakan ka. May saka mat abakit. Amam nga raod, ammo ka. Ngam diyak kaya tiyagsaw. Amangan no siyak tiguraam. Nasaysaya at no ni Rita mismo ti mangibagakan ka. Iti kasta, awan maibagbagam kanya. Anya? Imaya kumare, takayat ko lang asaludsudan kan ka, no apay adinak matan aw-awisan, no kasding adapas kanyaw. Ha? Saludsudat laang, tanako na ngamin ni bakla, nga amangan ka no adda di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ay, pudno day tamare. Adda talaga ti jak kayat nga ugalim no adapas ken. Iso asaan kan nga inaw-awis. Ha? Jak ngamin kayat ti ugalim. Nga uray adupay ti saan anangan, wenno madama pay ti panangan, at dakatan ang madama ti panagbalkot mo iti yawid mo. Mare. Tapno ammom ngamin anya maray, nakababain launay, nang runa kadagiti bisita. Ha? Saan mat adakas ti agbalkot iti makan maray, isunalaeng taiyuray tayo kumamot anga makapangan amin a tao, sakbay amang ibalkot. Ay, kuha. Kanti may sa ajak kayat, di mo amo ti mangisubli iti pinggan, kas kada tupperware ang nagkarga am iti makan. Unay kan, masapul ka di pa'y ama ipalagip. Pasensyakan kumari. Kunaklakit din no dimon sa pulan day jay. Nagpintas ngamin. Magustuak ti design na. Anya? Ay, bakit? Apay ngay. Diniritsyong mutan ni Kumari Mitay.
Wala lakay, tapno amirisen na asan anasaya at dayjeng aramiden na. Di na amo ti agbain nga oray nakasango dagiti bisita. Sa bagay kit di Husto lang dayjeng naramid ko. Siyak mismo tinangibaga. Sigurado agumurakin ka dayjay. Ay, uray pay. Tinapatag kat na ibagak tiket ko nga ibaga. Iti kasta, no ada sa bali amapan nanto pakipaskenan, amunan. Ay, una yan ayan, insyang. Adakin ko na no agsakit tinakam na iti imbagak. Tapag sayaatan na mo. O anya, mamati kan iti imbagak. Ha? Nagalas kami ti ugalim no maipapan iti paskan. Mangan ka lang aruden, agibalkot ka pa'y. Di mo pa'y amo ti agisubli ti pagkargaan. Anya? Anya nga ita. Amin mo ten ngagpapaskan dito ay ayan tayo. Di da kakayat nga awisen, takas ta ti ugalim. Sumardeng ka man. Marengrengak iti bagbagam. Ay, day takit na pride ka. Imbis nga amirisam ti basol mo, kasta pala ti bagam. Ito, maruruda ko ni. Anya? Agbalbaliw kan. Iti kasta, adda mga wiskan ka. Ay, nawaw! Palpasan pa'y apakanan ti bisita, sakbay ng agibalkot iti makan. Iti kasta, awan ti pakasarsaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, nakapilis ka matan Arturo, saan tapay mat anangan? Di ka pa mo nakaluto ngamin. Ay kat agluto akon di mo orayan. Saan? Mapaan ako ni Jitalon. Tay pastor ko pa'y taynuang ta. Agawid na kadagos. Agkape-kape nga rod sakbay nga agrubat ka, tapno saan ka amabisinan. Nalpasan. Sigurado ka? Ay nawaw, nalpas itayon. Agrubuat akong. Sikanti makamong aglutaw. Tapno adda ka intun sumangpita. Ay, adda akong. Nakaluto kan, bakit? Ay nawaw, nagbiit kan Arturo lakay. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ay ginanaka nga rodan, tamangan tamadamdama. Anyat inluto mamasida bakit? Nateng manen ta isumot ti adda. Basta da bugong na, ayusin. Wun, napanak gimatang iti bugoong itay lakay. Agaw kang rodo na. Mabibisi na ka. Mapanak gumatang iti masida nanang. Adda ka di pagatang yaw? Adda ka di pa ikwarta, Krisanto, anak ka. Ay, nawaw. Kitno kahit itad lang ni tataambo iti tangdan ko. No kasta nga road, si kanti makaamaw. Gatangam no anya dagiti masapsapol dito'y balay, anak ka. Saan kayo ngagpagatang iti para kada kayaw? Saanen, manulaang ba't tangdan mo. No agpagatang akpailaang, amangan no awanin ti mabatay. Okay lang nanang. Makipurdiyak to manan na. Sa di no ayat ipaggatangam. Ititirsina ni Nina. Tapno asidag nanang. Alaman nga rod anak ko. Igatangan nak itigatas ko. Umayamang gumatang, Nina. Adeng. Anya tigatangam manong? Nay.
Dahito itilistaan tigatangay na. Ay nawaw, ano ka manong Crisanto? Kapitpitak ka mat. Sapay, kasla na pugsat at chinilas mo manong. Ngaraw, at danto mo yung pastor daan wang ididalam may. Anya? Panagkunakit nuwang ni Manong Arturo dayjay. Kumamat. Ay nawaw, apay mat nga itidalan nyo pa'y tinagpastoran day ta manong Arturo? Dayta man tadya amo ading nina. Awam mo ruot ijay. Talaga nga datang tangsit na day ta manong Arturo ah. Bayamaw na day. Anyang iti maramidan may. Katalon damag ngamin ti dalam may. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Crisanto. Sa dino tinagapwam ayan. Napanak lagi matang ititirsina ni ading nina. Manang lilay. Ay nawaw, apay nga rod akapitpitak ka. Sapay napugsat ta chinelas mo. Ay, adda ngamin na ipastoran wang iti dalan may. Ah? Jak siguradaw. Ngayon panagkunakin wang yun sa dayjay manang. Ay sus, naglukon ngay ni Arturo. Ay, ayos lang manang. Maawatan may, tadagayo mo ngamin ti dalan. Anusan min ati agsapol iti sabali a pagnaan may. Tapno awan riray. Bayam, kasaritak to ni Arturo. Ha? No amo na kumamot adalan, agad di na kumamot kan pagpasturan. Nay, naan-ano ka, Crisanto, anak ka. Napan ka laang gimatang, ngam kapitpitak kamutan. Kan, ay sos, napugsat pa'y ti chinilas mo. Adda ngamin na ipagudaan wang iti dalan tayo nanang. Anya? Way, nuwang damanong Arturo kun manang lilay. Ay, una yun day tanga aramid da. Bayan nyo latan. Anyang iti maramidan tayo. Kadagada mapiman ti dalan tayo. Buwan mo't kit di malag shower ka pa nga raw. Bunto yung tiginatang mo amasida, ta siya kung ti agluto, anak ka. Adto yung tigat-gatang mabugoong manang lili. Agyaman nak, naading ko. Wan gaya manang, imay gimatang ni Manong Crisanto dito'y Teresena itay. Kapitpitak, sapay napugsat ti chinelas na. Ay, wan nga rod, nasabat ko matlaang di tadalan itay. Nuang yun samot tinaipagod iti dalan da manang lili. Jak pa'y sigurado, ngam amang ano isune na. Una yan ni Manong Arturo, amo namat apagnaan, ngam isupay laang mat tinagpasturan na. Day nga rod kat, talaga ama naging bubukod day nga Arturo. Hay na, kasaritam tulat ta manang nena. Nakakaasimat da Manong Crisanto kan nanabiring. Sapay ijay laang ti shortcut adalan da. Unay kan Arturo lakay. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko nilay. Talaga ama naging bubukod ka. Ne, Nasabat ko ni Crisanto di tadalan itay. Kapitpitak, uray ti chinelas na, napugsat pa yan. okay, basol ko nga raw. Anya kumatiamok iti dayta. Kat addak lang dito'y balay. No apay mat nga iti pagnaanda tinang ipagudam itinuang. Ay nawaw. Anyat parikot aya. Kat daga tayo mo't dayjay. Wen, dagata. Ngam saan mat anasaya at tikas tangar aramidem lakay. Ammom adalan dayjay. Ken maysa, awan tiruot ijay. Follow up, check up yung gayam inton. Biga na na. Wen nga raw anak kaw. Adda ka di pa'y laeng tinuang da Arturo nga impastor da iti dalan tayaw. At dapay nga raw. Kung ano awanan, taman nung aldaw mo tayo. Sa may isa, awan mo truot akanan na ijay kuma. Ay nawaw, talaga nga datang tangsit da iti nga Arturo. Kasano pa'y itan, sa dino nga iti pagnaan tayaw. Bayan tayo latananang, narigat tagsasaaw. Amo ka din nililay, tinaramid ti asawa na. Uy, nanang, naibagak idi na minsan na nasabat ko. Ala, barang kasarita na ti asawa na anak ko. Awan mat ngamin ti daduma mabalin a pagnaantayaw. Iti talon dalaeng mat ti shortcut. Dahil tangarot kahit nanang.
Ay nawaw, apay anak kailad ka pa'y laang dita si ka Arturo. Nabanluga ka nagtrabaho di talon. Apay, dakas ti aginan ha? Kat, awan ka diti planom amang yakar itinwang ta. Manong nga aldawon ana ipaguday jay iti dalan da Crisanto. Bayami jay Na, talaga ama naging bubukod ka. Bagim laang ti pampanunutam. kay, dagata mo day jay Ay na Arturo, talaga ama ibusan ti pasensyakan ka. Apay, sa dino nga ro ti pangipanak itinwang ta. Oh. Ay kat iprestom kumamit iti saan adalan. Agpampanunot ka kadi. Iti pa'y laang matpagpag na anda Crisanto tinangiwaywayam. Pero huwisyo, lakay. Mairamraman tamat laang. Si kamot. Kasano apirwisyo ngay? Saan mo't nga ijay ti dalan ta? Oh. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi. Numarga ay tiigid ti talon, wenno madadaal ti kabete. O di si kamot laang ti kakaasi amang isimpa. Relax ka day. Sana margay day jay. Kino nagtibker ti kabiti na. No choice tananang. Anusan tapay latimag na dito italon damanang lilya. Uban kayo, tapno di kayo mapitakan. Ay nawaw, kasano no kamaten data tinuang da. Sapay iti sentro ti dalan ti nakaipagutan na. Tumaray ta? Ay nawaw, nadadaal pa'y gayam ti kabiti da. Ay, wan nga rod nanang. Jakmat na mo, nung nakita da nga taday ta. Tapay adita pa iyakar tinuang da. Karmada siguro da ita anak ko. Naglawa mo't ti mabalin na pagipasturan ni Manong Arturo. Iti dalan pa'y lang, mate. Narigat mo't nga rod ti agrerya, tadagada mo't nga rod. Di na amaw, kat isuntumot lang timang sagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Awanan ti nakakaasi amang isimpa iti kabiti a dinadaal tinuang da. No di ni Arturo matlaang ama naging bubukaw. Awanan ti ado asaw na lang. Uban kay Kidain. Tapno di tay maladaw iti pa nagpa-check up yaw. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Biring? Follow-up check-up ko ijay ili ita, balasang kaw. Aging gagayam ita, kat at dapay laang tinwang damanong Arturo ngayon pastor na iti dalan nyo, Auntie. At dapay lang nga road, balasang ko. No addala ko madaduma amapalin a pagdalanan may, nasaya at kuma. Ay na, talaga day ta amanong Arturo. Nakatangtangsit, managing bubukod. Ay wun gayam. Saan nan samot nga amaw anarga ay tiigid ti talon da. Uray ti kabitay, nadadaal mo't laeng. Husto matkit di tapno iso ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Isuntumat lang ti mabannog amang isimpa iti kabiti da. Barang day tanto ti pagnakman na. Kumay kayo na lang. Kumain ti tricycle ngayon nawagak. Sigay balasang kaw. Inakaw, ituloy tanto ta agistorya, kalpasan ti follow-up check-up kaw. At tuyan ti soft drinks agat gatangan nyo, Manong Arturo. Nagyamanak nina. Wan gayam, din magas ni Auntie Biring dito'y balay itay, kat ti kunana, nadadaal ka no ti kabiti iti talon nyo. Anya? Narga ay ta pinasturan nyo mat ngamin. Ay nawaw. Kinumayat la idinaminsan anapanak. Mapan mo manan kitaan amanong. No apay mat ngamin nga ije kapay lang agpastor. Anya kumangay ti bibiyang yung dagami mate. Wan ngamdalan mat pimanday jay Manong Arturo. Ay nawaw. Ay di ka man agin lalaing si kanina. Tawan mo't tiyambong bita. Anya? Sumurot kanto di talon, lilay bakit? Ay nawaw, apay kumakit aglabaak ita. Tulungan na. Anya, tulungan? Di na dahil nga rod tinwang ti kabitay. Anya ti kunam? Di na dahil tinwang ti kabiti ti talon. Iso at tulungan nak amang isimpa kunak. Daytan ti bagbagaken ka Arturo. Awan tumit ngamin ti denggem asaw. Agasam man, tamano nga aldaw ana ipagod tinwang ta ijay. Nudim ngeg ka kumakanyak idi, o di nasayaat ko ma. Ay, tumulong ka, tatalon ta dayjay. Anusam ti mangisimpa, tasi kamo ngamin tinangi pastor ijay.
Idi pa'y nga ibagbagak. Asaan ko mga ijay ti pangipasturam, tadalan kat nga rod da Krisanto dayjay, ngam awan mo't dengdenggam asao. Inuray mo pa'y anadadaal ti Cavite. Ay kibasol ko nga raw. Tinwang mo tilang dadaal. Saan asyak? Ay nawaw, nuwang dayta. Panagkunam ka de, kat adda panunot na. Ay na Arturo, talaga nga aghay bladak no kastoy laeng. May atan nanang. Awanan tinwang anay, pagod itidalan tayo. Dasaya at matno kasta, anak ka. Nalabsak pa ni Manong Arturo itay. Isimsim pa na ti Cavite a dinadal tinwang da. Hey, sapay nakapudpudot. Anya ngay ita, isumit laeng tinagsagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Mapangkon sa tulungan na. Anya, Nakakasimait. Uri kas ti aramid na. Tulungan lata. Nay, anyat aramidon di talon may, Krisanto. Ay nawaw, imaya, tatulungan ka Manong Arturo. Tulungan ka nga Cavite tap numalpas adagos. Saan nakakagura? Ni, apay ko maaguraan ka ngay. Una ta, pastor ko tinuang ko itidalan nyo. Napakawan kan Manong. Tinapatag at nakamiris kan. Ay, agyaman na karod a Krisanto. Alaman, tulungan na nga Cavite, tay kan kay titangdan mo. nagawid ka mo't adagos, lakay. Kunakman no napan mo in simpati Cavite a dinadaal tinuang ta. Nalpasan bakit? Ah, nagpartakan? Tinulungan na karod ni Crisanto. Anya? Ni Crisanto ti may timulong. Oh, makitam dayta. Ti tao ang nagaramidam iti dakes, nga oray mo't awan makagapo, iso ti timulong kan ka. Oh, di ka mabain? Mabainak nga rod. Diyakin pagaro at tulungan nak. Kalpasan ti naramid ko. Agbalin ko mga adal day takin ka, lakay. Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Agyaman ka at tinulungan na ka ni Crisanto. Tano saan, amangan no aging gaita, kat saan pa'y an isimpati Cavite ti talon. Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agaramid kakit di iti nasayaat. Tapno iti udi na, si kanto ti mairanod. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, nakapilis ka mo't Arturo, saan tapay mo't anangan? Di ka pa mo nakaluto ngamin. Ay, kat agluto akon di mo orayan. Saan? Mapana ko ni Jitalon. Tay pastor ko pa'y taynuang ta. Agawid na kadagos. Agkape-kape nga rut sakbay nga agrubat ka, tapno saan ka amabisinan. Nalpasan. Sigurado ka? Ay nawaw, nalpas itayon. Agrubwat akong. Sikanti makamong aglutaw. Tapno adda ka intun sumangbuta. Adakon, nakaluto kan, bakit? Ay nawaw, nagbiit kan Arturo lakay. Siyempre Siyak pa iti ko nam.
Aginanaka nga rudan, tamangan tamadamdama. Anyat inluto mamasida ba kahit? Nateng manen ta isumot ti adda. Basta da bugong na, ayusin. Wun, napanak gimatang itibugoong itay lakay. Agaw kang rudo na. Mabibisi na ka. Mapanak gumatang iti masida nanang. Ada ka di pagatang yaw? Adda ka di pa ikwarta, Krisanto, anak ka. Ay nawaw, kitno kahit itad lang ni tataambo iti tangdan ko. No kasta nga road, si kanti makaamaw. Gatangam no anya dagiti masapsapol dito'y balay, anak ka. Saan kayo ngagpagatang iti para kada kayaw? Saanen, manulaang ba't tangdan mo. No agpagatang akpailaang, amangan no awanin ti mabatay. Okay lang nanang. Makipurdiyak to manan na. Sa di no ayat ipaggatangam. Ititirsina ni Nina, tapno asidag nanang. Alaman nga rod anak ko, igatangan nak itigatas ko. Umayamang gumatang, Nina, adeng. Anya tigatangam, manong. Nay, dahito itilistaan tigatangay, nay. Ay nawaw. Nan ano ka manong Krisanto? Kapitpitak ka mat. Sapay, kasla na pugsat at chinilas mo, manong. Ngaraw, at danto mo yung pastor daan wang ididalam, may. Anya? Panagkunakit nuwang ni Manong Arturo dayjay. Kumamat. Ay nawaw. Apay mat nga itidalan nyo pa itinagpastoran day ta manong Arturo? Dayta man ti dyan mo ading Nina. Awang mo root ijay. Talaga nga datang tangsit na day ta manong Arturo Bayamaw na day. Anyang iti maramidan may. Katalon damag ngamin ti dalam may. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Krisanto. Sa dino tinagapom ayan. Napanak lagi matang ititirsina ni ading Nina. Manang Lilay. Ay nawaw, apay nga rod akapitpitak ka. Sapay napugsat ta chinelas mo. Ay, adda ngamin na ipastoran wang iti dalan may. Jak siguradaw. Ngayon panagkunakin wang yun sa dayjay manang. Ay sus, naglukon ngay ni Arturo. Ay, ayos lang manang. Maawatan may, tadagayo mo ngamin ti dalan. Anusan min ati agsapol iti sabali a pagnan may, tapno awan riray. Bayam, kasaritak to ni Arturo. Ha? No amo na kumamot adalan, agad di na kumamot din pagpasturan. Nay, naan-ano ka, Krisanto, anak ka. Napan ka laang gimatang, ngam kapitpitak kamutan. Ken, ay sos, napugsat pa iti chinilas mo. Adda ngamin na ipagudaan wang iti dalan tayo nanang. Anya? Way, nuwang damanong Arturo kun manang Lilay. Ay, una yun day tanga aramid da. Bayan nyo latan. Anyang iti maramidan tayo, kadagada mapiman ti dalan tayo. Buwan mo't kit di malag shower ka pa nga road. Bunto yung tiginatang mo amasida, ta siya kung ti agluto, anak ka. Adto yung tigat-gatang mabugoong manang Lili. Agyaman nak, naading ko. Wan gaya manang. Imay gimatang ni Manong Krisanto dito'y Teresena itay. Kapitpitak. Sapay napugsat ti chinelas na. Ay, wan nga rod. Nasabat ko matlaang di tadalan itay. Nuang yun samot tinaipagod iti dalan da manang Lili. Jak pa'y sigurado. Ngam amangan no isune na. Una yan ni Manong Arturo. Ammo namat apagnaan. Ngam isupay laang mat tinagpasturan na. Dahit na nga rod ka. Talaga ama naging bubukod dahil nga Arturo. Ay na, kasaritam tulat ta manang nena. Nakakaasimot da Manong Krisanto kan nanabiring. Sa paijay lang ti shortcut adalan da. Unay kan Arturo lakay. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko Lilay. Talaga ama naging bubukod ka. Ne, Nasabat ko ni Krisanto di tadalan itay. Kapitpitak. Uray ti chinelas na. Napugsat pa yan. okay, basol ko nga raw. Anya kumatiamok iti dayta, kat adak lang dito'y balay.
No apay mat nga iti pagnaanda tinang ipagudam itinwang. Ay, nawaw. Anyat parikot aya. Kat daga tayo mo't dayjay. Wen, dagata. Ngam saan mat anasaya at tikas tangar aramidem, lakay. Ammom adalan dayjay. Ken maysa, awan tiruot ijay. Follow-up, check-up yung gayam inton. Biga na na. Wen nga raw, anak kau. Adda ka di pa'y laeng tinwang da Arturo nga impastor da iti dalan tayaw. At dapay nga raw. Kung ano awanan, taman nung aldaw mo tayo. Sa may isa, awan mo truot akanan na ijay. Kuma? Ay, nawaw. Talaga nga datang tangsit da iti nga Arturo. Kasano pa'y itan, sa dino nga iti pagnaan tayaw. Bayan tayo latananang. Narigat tagsasaw. Ammo ka din nililay, tinaramid ti asawa na. Uy, nanang. Naibagak idi na minsan na nasabat ko. Ala, bareng kasarita na ti asawa na anak ko. Awan mat ngamin ti daduma mabalin a pagnaantayaw. Iti talon dalaeng mat ti shortcut. Dahil tangarot kahit nanang. Ay nawaw, apay anak kailad ka pa'y laeng dita si ka Arturo. Nabanuga ka nagtrabaho di talon. Apay, dakas ti agina na. Kat, awan ka diti planom amang yakar itinwang ta. Manong nga aldawon ana ipaguday jay iti dalan da Crisanto. Bayami jay ah. Na, talaga ama naging bubukod ka. Bagim laeng ti pampanunutam. Kay, dagata mo iday jay ah. Ay na Arturo, talaga ama ibusan ti pasensyakan ka. Apay, sa dino nga ro, ti pangipanak itinwang ta. Oh. Ay kat iprestong kumamit iti saan adalan. Agpampanunot ka kadi. Iti pa'y laeng matpagpagnaan da Crisanto tinangiwaywayam. Pero huwisyo, lakay. Mairamraman tamat laeng. Si kamot. Kasano a perwisyo ngay? Saan mo't nga ijay ti dalan ta? Oh. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi. Numarga ay ti igid ti talon, wen numadadaal ti kabete, o di si kamot lang ti kakaasi amang isimpa. Relax ka day. Sana margay day jay. Kino nagtibker ti kabiti na. No choice tananang. Anusan tapay latimag na dito italon damanang Lilia. Uban kayo, tapno di kayo mapitakan. Ay nawaw. Kasano no kamaten da tatinwang da, sapay iti sentro ti dalan ti nakaipagutan na. Tumaray ta? Ay nawaw, nadadaal pa'y gayam ti kabiti da. Ay, wan nga rin nanang. Jakmat na mo, nung nakita da nga taday ta. Tapay adida pa iyakar tinwang da. Karmada siguro da ita anak ko. Naglawa mo't ti mabalin na pagipasturan ni Manong Arturo. Iti dalan pa'y lang, mate. Narigat mo't nga rin ti agrerya, tadagada mo't nga rin. Di na amaw, kat isuntumot lang timang sagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Awanan ti nakakaasi amang isimpa iti kabiti a dinadaal tinuang da, no di ni Arturo matlaeng ama naging bubukaw. Awanan ti ado asaw na lang. Uban kay Kidain, tapno di tayo maladaw iti pa nagpa-check up yaw. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Biring? Follow-up check-up ko ijay ili ita, balasang kaw. Aging gagayam ita, kat at dapay laang tinwang damanong Arturo ngayon pastor na itidalan nyo, Auntie. At dapay lang nga road, balasang ko. No addala ko madaduma amapalin a pagdalanan may, nasaya at kuma. Ay na, talaga day ta amanong Arturo. Nakatangtangsit, managing bubukod. Ay wun gayam. Saan nan samot nga amaw anarga ay tiigid ti talon da. Uray ti kabitay, nadadaal mo't laeng. Husto matkit di tapno iso ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Isuntumat lang ti mabannog amang isimpa iti kabiti da. Bareng day tanto ti pagnakman na. Umay kayo na lang. Umayin ti tricycle ngayon nawaga. Sigay balasang kaw. Inakaw, ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti follow-up check-up kaw.
At tuyen ti soft drinks agat gatangan nyo, Manong Arturo. Nagyaman ak nina. Wan gayam, din magas niyan ti biring dito'y balay itay, kat ti kunana, nadadaal ka no ti kabiti iti talon nyo. Anya? Narga ay ta pinasturan nyo mat ngamin. Ay nawaw. Kinumayat la idinaminsan anapanak. Mapan mo manan kitaan Manong. No apay mat ngamin nga ije kapay lang agpastor. Anya kumangay ti bibiyang yung dagami mait. Wan ngamdalan mat pimanday jay Manong Arturo. Ay nawaw. Ay di ka man agin lalaing si kanina. Tawan mo't tiyambong bita. Anya? Sumurot kanto di talon, Lilay, bakit? Ay nawaw, apay kumakit aglabaak ita. Tulungan na. Anya, tulungan? Di na dahil nga rod tinwang ti kabitay. Anya ti kunam? Di na dahil tinwang ti kabiti ti talon. Iso at tulungan nak amang isimpa kunak. Daytan ti bagbagaken ka Arturo. Awan tumit ngamin ti denggem asaw. Agasam man, tamano nga aldaw ana ipagod tinwang ta ijay. Nudim ngeg ka kumakanyak idi, o di nasayaat ko ma. Ay, tumulong ka, tatalon ta dayjay. Anusam ti mangisimpa, tasi kamo ngamin tinangi pastor ijay. Idi pa'y nga ibagbagak, asaan ko mga ijay ti pangipasturam, tadalan ket nga rod ta krisanto dayjay, ngem awan met dengdenggem asao. Inuray mo pa'y anadadaal ti kabite. Ay, kibasol ko nga rod. Tinwang mo tilang dadaal, saan asyak? Ay nawaw, nuwang dayta. Panagkunam ka de, ket adda panunot na. Ay na Arturo, talaga nga aghay bladak no kastoy laeng. Mayatan na nang. Awanan tinwang anay, pagod itidalan tayo. Nasaya at matno kasta, anak ka. Nalabsak pa ni Manong Arturo itay. Isimsim pa na ti kabiti a dinadahal tinwang da. Ay, sapay nakapudpudot. Anya ngay ita, isumit laeng tinagsagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Mapangkon sa tulungan na. Anya, Nakakasimait. Uri kas ti aramid na. Tulungan lata. Nay, anyat aramidon diti talon may, Krisanto. Ay nawaw, imaya, tatulungan ka Manong Arturo. Tulungan ka nga kabiti tap numalpas adagos. Saan nakakagura? Ni, apay ko maagurahan ka ngay. Una ta, pastor ko tinuang ko itidalan nyo. Napakawan kan Manong. Tinapatag at nakamiris kan. Ay, agyaman nakarod a Krisanto. Ay, alaman, tulungan na nga kabiti, tay kan ka ititangdan mo. nagawid ka mo't adagos, lakay. Kunak man no napan mo in simpati kabiti adi na daal tinuang ta. Nalpasan bakit? Nagpartakan? Tinulungan na erod ni Crisanto. Anya? Ni Crisanto ti may timulong. Makitam day ta. Ti tao ang nagaramidam iti dakes, nga oray mo't awan makagapo, iso ti timulong kan ka. Di ka mabain? Mabainak nga rod. Diyakin pagaro at tulungan nak. Kalpasan ti naramid ko. Agbalin ko mga adal day taken ka, lakay. Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Agyaman ka at tinulungan na ka ni Crisanto. Tano saan, amangan no aging gaita, kat saan pa'y isimpati kabite ti talon. Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agaramid kakit di iti nasayaat. Tapno iti udi na, si kanto ti mairanod. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.